pasibayang iboto, dapat din serbisyo ng manungkulan, bisyo ng magaling pagkisikupan, Nelson San Angel, Tamungan, hindi kaming barangay, lalo yung meron lang, mula menungkulan yung aking barangay, alayang inisip nung alisugaw, haring sablang, mangailangan, Nelson San Angel, pasibayang iboto, iyang liluklong, namong kapitan, hinggit katamong barangay, serbisyong tunay, pasibayang higit, Nelson San Angel, iyang ayasahan, tingka barangay, sa paralan, sing-sing na rambong, kaya naman, pati solo pere, iyang kailangan, Nelson San Angel, pasibayang iboto, dapat din serbisyo ng manungkulan, bisyo ng magaling pagkisikupan, Nelson San Angel, Tamungan, la 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 Nelson San Angel, iyang ayusahan, tingka barangay, susapanalan, sing-sing na rambong, kaya naman, pati solo pere, iyang kailangan, la 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 sa barangay Tukening, Caduantete, hindat ng eleksyon, iboto tayo sa Mayo, hintunin tapat manungkulan, Nelson San Angel, para kapitan. Daghang po salamat. Barangay Caduantete, subukan tayo sa pagkito para SK Kagawan. Kaya naman minsan metong tamo, ang
Barangay Graduang Tete, kaya katamo yung suportan, Nicolas Nick Lunas. Nung bisa na tunne servisyo, tunne atiniyang prinsipyo, kaya may taking pag-asenso, kaya tabeking progreso, iya tapat iya pang pagobra, yung Barangay Graduang Tete, Nick Lunas, iyang konsyalto, hindaratang ahalanan, Nick Lunas, di Graduang Tete, Nick Lunas, kaya natanggalan, Nick Lunas, iyang ayasahan, hinanumang kailangan, di maduat kaya nakan, isang netong tamungan, Nick Lunas, kaya tamong magpamisan. Nick Lunas, di Graduang Tete, Nick Lunas, kaya natanggalan, Nick Lunas, iyang ayasahan, hinanumang kailangan, di maduat kaya nakan, isang tetong tamungan, Nick Lunas, kaya tamo magpamisan. Tayo po kakaliwan, Nicolas Nick Lunas, para konsyal. Nung bisa na tunne servisyo, tunne atin niyang prinsipyo, kaya beteking pag-asenso, kaya tabeking progreso, iya tapat iya pang magobra, yung Barangay Graduang Tete, Nick Lunas, iyang konsyalto, hindaratang ahalalan, Nick Lunas, di Graduang Tete, Nick Lunas, kaya natanggalan, Nick Lunas, iyang ayasahan, hinanumang kailangan, di maduat kaya nakan, minsan metong tamungan, Nick Lunas, kaya tamo magpamisan. Nick Lunas, di Graduang Tete, Nick Lunas, kaya natanggalan, Nick Lunas, iyang ayasahan, hinanumang kailangan, di maduat kaya nakan, isang tetong tamungan, Nick Lunas, kaya tamo magpamisan. Pasibayan po, kaya katamo yung suportan, Nicolas Nick Lunas, para konsyal, dakal pong salamat. Kabarangay Tukeni Graduang Tete, iboto tayang kasibayo, yung Orning Tolentino. Orning Tolentino tamo, yung barangay yang beto. Orning Tolentino iboto. Makatao, makabaryo, yung barangay yang ayasahan. Orning Tolentino tamo. Vote, 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 Orning Tolentino. Iboto tayo para konsyal. Ikuling sa uye at ali tayo bibili. Bisan detong tamo at iboto tayo. Ayasahan dapat yung servisyo, Orning Tolentino tamugan, nagpapit-pisig tamong yung barangay. Tekeni at alin ang kamagalangan, Orning Tolentino tamugan. Orning Tolentino tamo. Vote, 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 Orning Tolentino. Iboto
iboto tayo. Vote, 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 Oling Tolentino. Iboto tayo para konsyal. Ikuling sa ye, at ali tayo bibili. Minsan detong damo at iboto tayo. Vote, 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 Oling Tolentino. Iboto tayo para konsyal. Ikuling sa ye, at ali tayo bibili. Minsan detong damo at iboto tayo. Ali tayo po kakalingan. Iboto tayo ni Oling Tolentino para konsyal. Dakal pong salamat. Halguran mong kabarangay, getting baryo Kaduan Tete, kay katamo yung iboto at supportan ni Robert David Manabat. Subukan niya mag-servisyo kay katamong barangay na ni Kaduan Tete, Robert David Manabat para konsyal. David Manabat, tatagal yung konsyal, Bisayang sumuyo, ikatamong barangay. Buri yung magbayo, iba mag-servisyo, subukan niya David kita ng barangay. Ngini daratang eleksyon, King of Cavite, ikatamo yung iboto, yung atin tunay malasakit. Durugot yung baryo, nanging Kaduang Tete, Konsyal Robert David, supportan tayong tunay. Makadiyos makatao at mapanyaw yaba, biyabe-yabe tanang suporta ang David. Lagi tayong alapitan at ayasahan, dapat niyang magservisyo, dapat niyang iboto. David Manabat, tatagal niyang konsyal, Bisayang sumuyo, ikakatamong barangay. Kung buri ang magbayo, iba mag-servisyo, subukan niya ikabit kita ng barangay. Ngayon daratang election, King of Cavite, ikatamo yung iboto, yung atin tunay malasakit. Tulog king baryo, naning Kaduang Tete, Konsyal Robert David, supportan tayong tunay. Makadiyos makatao at mapanyaw yapa, biyabe-yabe tada, suporta ng David. Lagi tayong lapitan at ayasahan, dapat niyang magservisyo, dapat niyang iboto. Subukan tayo magservisyo, iboto tayo Robert David Manabat para konsyal. Dakal pong salamat. Kabarangay ko Kenny Kaduan Tete, kaya tabi eking pamagbayo, ikagawat Ronnie Go, Barangay Kaduan Tete, ay po kakalingon, tindakan election, ikay katamong kagawat Ronnie Go, sulong kabarangay, kaya tabi yu, ipamagbayo, dangalat lugod, ikayang tala, Ronnie Go, parang kagawat. Lahat ng puso'y mamagulunod, nung galing ka magkindi na kayo, mapanyaw, maservisyo, para konsyal. Ronnie Go, Kaduang Tete, magtaasa, isaya't servisyo na kayang dala, yung katao kaya mahalaga, ni konsyal yun.
Sacrifice yung ating puso